نمنتاي معلتن ليتن إذا مجلس زي بتجرينيا كتسمعون كتنبوون تقيلها انت اللي خاخا أبكال أي كفال بقلل زبالة بفرنسية كجلس الكايو بفرنسية نجوهاد صحي تتسق مالت صحي تبرق معلتي إن حلفة بزغادة متن صحي أب سماي اتنكساسيات مثل أب فرق معلتي صحي أبزل على درجة ياتركب الزدما اتزل على الترزيو مشت صحي تدكس مالت تعرب يبهال جناخي صحي أبي إيات حبا صحي كم زتنكساسات يأمن يخون مبر مدرية أبزوليات صحي اتزور 4 نتبي أو وشتي 365 معلتي ملؤ زرت تقبر زمالت أب حدا عمت مدرون أب وشتي 24 ساعات أب جزاء رساء تزورية زخا زرت ويدما عدت تباهلي سواع فتنتا 1680 كيلومتر أب حدا ساعتيو انت هنا جن حنتي أيسمع كان إيو مدري نفس حي جزاكت متن كتبرهن كلا معاتية اتي ابصلال زلخا بتي حلشنا هنا يتبرهن ليتيو ساعتات ابك كم زلخا يبطاتات زتفل يسر زغوني نمدري اب 24 نايب حساب زتفتري نناي حادث ساعتات كفالات نغمقال توسني ازي زبطات جيزي ساعات ايو بشناخ معراب ساعتات يدنجي بالشناخ مبراق ساعتات يقدم ناي جرينويتش ميريديان 0 ايو اب حدا وان ساعتات اب كل بتا حدا يكونن نابنت اب باريس ساعة 10:20 ناي نقوه انكلو اب نيويورك ساعة 4:20 ناي ليتي ايو كل جراتات صحي بتمسسالي ايكونن مدريز صلوا زحصرو جراتات زبرتعو ايام ابزي اكواتر تباهيل زصواع كباب خا زيادة موقيو معلتن ليتن كا نفسو كفهم 12 ساعات يوم زصنحو قنات مدري نمدري اب كلته كفال زتفلاليا بحساب زتفتر مسمريو እዚ ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ሰሜናዊ ንፍቂ ማለት ክቢ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ደቡባዊ ንፍቂ እዩ ኣብ ቅናት ምድሪ ዝያዳ ብዝረሓቐን ዝኸይድ መጠን ቁሪ እናወሰኸ ዝኸይድ ንውሓት መዓልትን ለይትን ከዓ ይቕየር ብተወሳኺ እውን ንብዙሕ ኣዋርሕ መዓልቲ ወይ ለይቲ ጥራይ ኮይኑ ውዒሉ ዝሓደረሉ ከባቢታት ኣሎ እዚ ፍልልያት እዚ ኣብ ወፃኢ ግዜ ንወቅትታት ኣብ ዘርኢ ቪድዮ ስለምንታይ ሓደ ግዜ 4 ኣብ ካልእ ቦታታት ከዓ 2 ወቅትታት ጥራይ ከም ዘሎ ንምኽንያታት ዝሕብር ክንገልጾ ኢና بقلل زبالة فرنسية حدشت فيديوهات نمركب سدرا نادي channel نمخان شير سبسكرايب اي تعمقوا استخاله متنكا ناب يحواتكم محازتكم شير مباركة تحاورنا Pourquoi le jour et la nuit? Tu peux écouter lire cette explication tigrinya et en deuxième partie en français simplifié si tu veux. En français, on dit que le soleil se lève le matin. Au fur et à mesure de la journée, le soleil semble se déplacer dans le ciel. À midi, c'est là que le soleil est le plus haut. C'est le zénith. Le soir, on dit que le soleil se couche. Mais alors, où va se cacher le soleil? On pense que le soleil s'est déplacé, mais en fait, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Elle en fait le tour en 365 jours, donc en un an.
Et la Terre tourne aussi sur elle-même en 24 heures. Ça s'appelle la rotation. Et sa vitesse est de 1680 km/h, mais on n'en sent rien. Quand la Terre est face au Soleil et éclairée, c'est le jour. Et la partie qui est à l'ombre de l'autre côté de la lumière, c'est la nuit. Comme l'heure est différente selon l'endroit où l'on est, il a été décidé de diviser la Terre en 24 bandes imaginaires du Nord. Ce sont les fuseaux horaires. Vers l'ouest, on retarde l'heure. Vers l'est, on avance l'heure. Le méridien de Greenwich est le 0. Au même moment, l'heure n'est pas la même partout. Quand il est 10h20 à Paris, il est 4h20 à New York. C'est encore la nuit. Les rayons du soleil ne touchent pas tous la Terre de la même manière. Les rayons plus courts sont plus forts. Et dans cette zone appelée l'équateur, il fait plus chaud. Et le jour et la nuit sont de 12 heures chacun. L'équateur est une ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux parties. En haut, l'hémisphère nord et en bas, l'hémisphère sud. Plus la distance de l'équateur est grande, plus il fait froid. Et les jours et les nuits changent de durée. Mais il y a aussi des régions où il fait seulement jour ou seulement nuit pendant plusieurs mois. Nous expliquerons pourquoi cette différence dans une prochaine vidéo sur la saison qui dira aussi pourquoi il y a parfois 4 saisons et ailleurs seulement 2 saisons. Tu peux t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos et partager cette vidéo avec tes amis si tu veux.